Ya. Yen sing gargito nempukin pianak bagus muga kene. Sejaba punika Ratu Agung ditiang kantos ngusap elen ring idoyana Kengken tuh kengken. antuk suwe ni delunga ninggal puri duwe lunas aja. Oh, kepesraman. Inggih. Sapa sira nenten pawikang. Peseraman ring telenging wane sane madur kamu. Ilo dah. Inggih. Waluya gegodan punika satu galak manah titiang ratu Agung. Kengken yen ake alit ide Agung putra. Malih ipiang titiang ide mangguh baya. Sane mangken menawi sampun pengendhan ide Sang Hyang Paramu Wisesa kadipun api ageng panca baya nibene nidoyana manggah kadun suwe camidine nyeneng nidoyana putra Jogoridewa. Paman, titiang yen kekena pangelah bas tresnan paman keliwat marep dekening jening mirip paman ngimpi dugas itu ngadeni jening kene dong ayo kaden sarap macan inggih kaden lipi ini bumuput suwe itu Sang Hyang Prabu Wisesa terus itu turmaning subo prakat nyalanan brahmacari inggih punika dem bobo teng titiang ring manah nenten nirdon pemargan nidoyana waluya ngayasa kerdiang jakat diwiriki pemekas yasa kertin nido ring linggih Jogoridewa mangdo nenten pocol pungkuran sesampun Jogoridewa micayang linggih diwiring nidoyana mangdo sayan utama sayan becik sayan kerto sayan lanuh jagat duwe paman inggih gelah suksuma pesan tekin atur pamane tekin popinah pamane kanthi paman isap pamit tekining gelah tugas paman nyelah inggih kepesraman udak sari titiang awanan nenten nunat pamit matur ring Jogoridewa mangda nenten pangkalih nugra pikayen duwe sungsut siki nyung sutang idoyana nenten mejanten kateran ide kaping kalih mikayunin dhewek titiang ni jeneng kayang pengapih sengkalih nyen ajak nabrak panggunya nugra tugas pamane luas tanpa pamit tuh gelah saya pesan dudunya mapan nempukin sengkala di jalan mapan paman pedidi lah tas inggih paman ini nyanan besu rangsek paman di paman sejabat idonya inggih majakan paman majakan cijanya paman pangade ajak inggih bener urus mau bacaan sani mangkin ring yana ini anak bapak ini anak kewaratan penedeh beresida sudah bau air mapan sebelum hidup itu bangun ngadak Ratu Agung tangcil ring idona lingsir bangsar man ide Agung putra tugas si dewa di lunas saja
Agung Putra nak kawit sapunika patut pailak pemargan Cokri Dewa nunas saja sampun puput. Luaning di tiang rikala punika unteng nas saja kemargian karena kebos Brahmacarya asrama wiyakti nenten benten sios unteng wantah ring ide kawruhan punika kewanten aji Inggih. Yaden sapunika galah kantun panjang. Iriki sasampun Cokri Dewa jenak ngelungguh ngiring ida nak lingsir. Yeneng benten kayun lugra-lugra irika bilangan yen dados lungsur di tiang ring nak istri nenten dados Cokri Dewa kawan seneng nganggen rambi rauh ida nak lingsir patut seneng nganggen mantu. nah yang kita sedang belah paman yang sida pun pang nemu gelang bo Inggih, Ido inggih. aso gelah jedemen kita kena gelayan Wala kini sapu nabi ya Aji ngideh dikene iki. Pamula sangkaning sangkaning kletek kayun iki. inggih Yen ngalih jatuh karma mulai ya Inggih, sing inggih. tok angon yani ben mani pang kanthi kayang kas. inggih yakin Gangsar. Siapal? Saja ya, Bangun-bangun cening panggil sing lah tangan. begelan di tuti Abe, pesraman. abe idul. Sen ainu. Ini cening maton perang tusing lah tetagong, tusing lah begelan. Saja gitu. yakti Ini para kendangkal dengkal saya tidak ada aku. Kajian ini tidong-tidong benak. Gogelan. Hah? Gogelan. Encaing lah. Punika sampun. Ada nih ngecak. Ada nih kalem-kalem. Sampun. Weh. Kelebah-kelebah mana Iya. dia? Nyanan durung. Jenang ya kalem kalau dikas ya boleh nih. Balam-balaman samuk kan. Kengken. Saja. Ane ngengken. tapi ini kok Tiga ya kena nih. Nih Cangkir cening kena lunas diusir. pelajaran di tuti pesraman. Budak sari. Saja sing ada ngelah tetagon. Wetan. Dijang ini kita suwetan wetan pasti lah ah. Oh, Mumpung sapunika atur hidayana sumat kenanga malih mesti kayang rek parakan duit. Mungkin Cokri Dewa sapunapi pikayune mumpung ide tangkil. punapi pikasan Nah. peluru Cokri Dewa Kini nih. Bapak Haji subuh nyayan-nyayan tusing hidayah bakal ngisi bumi. Haris Oh, pada ayung purun ini. Kena haji di singgelen. Tuahi dewa dan dipatut ngentosen linggih haji ini dini. Mapan sang Prabu sang ratu panglah dan apa dan itu dangpati prameswari. Haris Waluya urusa paradana sejeroning mekardi nenten dados pasah. Mangken Cokri Dewa meraga urusa matur ring idena kelingsir. Dijo aksi wenten sane patut anggen Cokri Dewa. Ring puri dija tuh. Paman Panak Kandung, kadi mawacana aji reng puri di Jawa punika sana gumanti patut anggen di tiang Jurus-jurus pocanaya ngeratu doang. Yen kekenapan Aji. Aji inget deken ngicening nggih pernah ngisami dewone bos punika reng ditu di une negara. Di uno negara. no Uno negara. nya saya ayung uno No. Yen sing pelih penaji ngingetang Idiah Larasati ya. dia Larasati Oko Prameswari itu aduh di uno negara Unda negara. oh Sekarang di dewo melancaran melalui Inggih. nggih kena nyimban tuh nyen jatuh karmane jeneng yen subuh nyaketo wakieu kedah
Inggih, tiaden mewasta jatuh karma. Yen enten usaha luruh lenah mangda panggung. Kapan tidak menemu? Ampunang semenaya. Inggih, inggih. Paman titiang ngiring pemargan. Nah, paman. Paman. Ya. Ingat kang raga subetuanya. Mari jening bakal ngalih tetagon kamu. Ke paman milu lantasan. Nentan. Titiang nentan waluya. Pansel tua-tua sambak itu. Inggih. Ngaturang jagra winungu ki cepatot pemargan Jadi benar saja. Titiang rauh ring pencingah kemohon pacang ngiring. Luruh cukuri di bengerada sepuya. Nah di budut Isang ibu ngiring itu dah. delak jadi di rumah takon begini paman. Paman pakai mesin. Denyen bakal ngingang ang jening Inggih. tutur bagaimana? Maaf, Adi nak tuh pesan ini. Apa ngengah aja lah cucu kayak gitu. Dani Suputra. Inggih. Jalan.